Thombor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki Pulit Shong Police Station tanghapo arpusau kenta kila yo ban kem ya urunar ubala suba ba udai ubaran kti ban penyap dusman ya uba Elbin Kharbani ubala handru posnam karta bat ubala penmen sauru ye ka konsel daris karsentiu bat raboru ye ka kun khaddo jonki kaba khat prasnam karta haga jingja kabalaja haga step senya jongka life waiteri unai tung 8000 riu haga por kumba arbaji mistem haga shnong maurong Pyrsa West Khasi Hills District. Habaya kren shigila patai kubor u Superintendent of Police jangka West Khasi Hills uba HP Khargangor ulai thu baya urunar ki pulit kila yo ban kem nakli yaw nongstan haga janmiet jangka lifeway tri unai tung aja punriu haga por kumba prabaji min lingba ka jingtri shitom jangki pulit rengkar kirkhon jangki VDP NCA haga step jangka lifeway tri Nai Bernyo ada jalan Punriu ke Northern Police Station night officer layo ke ke information na we langba na Shong Morok Processat baru nak yang jong Shong tu kila ayo ke information ba keladon ke jinsha Thombor ya armut ki shijur shilo iba Elbin Kharbani but I kong Sildaris Karsentiu. Di halor kani hadin berkeladon kani ke jinja la ai kani ke report ni layo semua bagila ahieng bagi permacan kita raya kini bro armut ki victim ma ki lara iki support National Civil Hospital. Di masinjo ni information ru officer jungi na po ka National Police Station la proceed seti ke jaka badan kani ke jinsha Thombor but haka inquiry keju laba ladan we urunar ba Thombor ya kini armut but keju poru layo ke jintip niki bahieng sam jum kini ki shijur ba ka we Khun ke te ke jum ki ke khat prasna garata kamdan shu hieng but kalaja di marsinyo kani information na galian jum ni ki police ni la ya tie up ki Shong Paramajan Shong Paramajan itu baru iki Village Defence Party punya VPC ni but ini Shong Paramajan bersopian bagi Shong banginya pelong gaji nyawat ditwet di halor gani hadian katu kani por ni yo sakani ka kubor ba we ni victim belasyak Thombor I ba Elbin Kharbani I laklano po National Civil Hospital but nakadi ka jinsha Thombor di hadian kadi pan iyo sa kubor ba ini kong Sildaris Karsentiu lara no I ko refer no I Shong Shilong apa ni grims pan iyo ay kini ka jingsumar ka bakhamha but hadu mentah I yang doang tei di ngidang ya continue shu bangini wad ini kong but hakaju opor ni la iyo ru ya kan ka FIR mo na I Khun chinrang jadi victim armut but ni la register ya ka case apa ka ki kendon cispa lai cispa kendai cispa katra cispa sapo jongka BNS de ni hadin ni la yo ni kam shong thai ni la ya ni wai but ni la sedang menyewat mempelong research ringkat bagi Shong bagi BDP but hakapor kumba arsitek lai biji ni yo information ba ini ikun jom ini ki armut ibadan kat prastam kerta ilawan pai Shong Morok Processat hadin bi ilawan pai ni du I ong ni la power buat ki officer jungi dan tu we berang tu spot ni apa backup show but ni lab ya I ba I ong bajing gaji docket ni lab I ong ba ila light keti jong ni we tahu living partner jong I mo bekerteng holding star thong ni belum arts nang kereta but ni akata kapor pengilak docket I ong ba I light pad kapor ba ni udang yo tia hata ko ka club
ti ka jing ka kumnu ki position ni kalong ba mas dan gani ka jingja ka kung ka statement jing tu I kena I balawan pa I ong ba hadian ba ni ba wa rai I la ya lam I sha wen ki cloud ka jing wo gestion par marjan itu sha selego kan but hadian kata la pun Shong ta but hakapor ba yo tia ni non accuse mo calling start from ni ini ini kong ba katras dan kereta kunjung ini ki am ki victim ila yo la dan pet but hagaju kapor ru ila wanra but kedi snan ni kata ka white ka ulang ka wai ka down no ki on matchet ti kini ka matchet ka bala penokam banda Thombor ban attack ikini armut ki victim ti but hagaju por hadin kata din bila wan rai betul nakaliang jungi nila seize yang ni ke weapon but bala produce the ini kong ba khat presnem do ong bala syara au ni 11 partner jungi holding star but hentang ya seize lengkap ru ke jington lang jong ke forensic team ko bala study yang kini ke PO but yarap ini kumnu bangin gather ya kini ki evidence no ki evidence ki balong tongkam ha balong crucial ba but kumta di belada psis ni lapha mi iru pen le ya ki ya medical or Northern Civil Hospital ti ka medical report ka jong ita yang kuni mo khat rasnam ka I ong ba ka shudan ki minor scratches apo ka kejat Bong itu jungi but yang mentah ki admit apo civil hospital Nostan nomor ki kwa ban observe ye nomor bagadan ka low BP tu ye di median mentah yang dan syar apo civil hospital di kata kejinya wa jungi yau tahu shram tahu accuse mo ubangila identify calling start from ni yang gila identify you ni persyang ban wa ni pen kami ki sources ki VDP Brishnom but khakpor kumba prabje ki don gini ki Pulit ki jomni ki ba nila bokna ban le ni ke kam ban wad yu mo ban wad ni nong le kam sni you accused person but khakpor kumba prabje jong ka met ka ba live jong met jong ka live pu tarik ni nai ban nyu arja kun re la yo ban bat yo ni na po yo di hadian bin la yo ban na kli yo ni la marra no sanat ni la detain but ni la arrest yo but haki jing docket ki jungi ni la pa o kubur ba ula le chiti ki men mo but ula persyang ru ban wa forceful entry apa ketika PO mo place of occurrence ti kata ke jingle ju ya nilalap ulu omro bo la pom ya kaniki violate mo ban pelip ya lain apa jong kayeng ti bagi kini rila yo iki saki ki sebut bakaladan sya jing sya hi kata bo la pom hi ki wires patru bagadan ru sign bo dan hi forceful entry apa jingkang ti alor kini kila naga statement ke ju nilala ban corroborate but kata jinglap jumi apa ka jaga apa dan ni jinglap comes ni the place of occurrence but hadin kata ru ula ong tu bau larung apa ni but hadin kata tila dan kata jinja tu ka but saya lam no ye ka kenapa jadi ke jaga ka ba selayo kan ka ba hadin tu la la pen ti kani ke jingkam ju kelong jong yo tu nong le comes ni ko lista kelong tang po apso tama limbaga jinya trelam jong ki Shong Shong lagi police jongka Nostan PS ru jinya lam jong additional SP jong ko hasil is ini ki special team jong special cell kita kadang-kadang ru VDPC ni paro la banda chimkia lang banda duk ni yok kem ni ru nong kam sniu di kumban syuban tu ni breu ni accused person ni calling star kalong bau ni la judon case tank tu sekali jaga mo sekali district
but uni ula ya dan juga kata jing Shong but ini di kong bakat prasna karata kunjung ni ki armut ki bala sha assault but ka kat kong jing toket jungi ke jing la ke jungi tolong ba kini ki pa jungi kena ki musuh tanap real ki long oppose ya ni ka relationship ke jungi no ula ya Shong ni katu kan ni benai ndrei ki la don katu kan ni pakai tayo ba umju ki la Shong separate na ki kham sha shu ni ka ba ki gon wan bani Shong na ti kat kong ka jing la ke jing toket ke jungi kan ni ka investigation haru kan ni report ni la ba kani ka mo ka ki on ka kani ka motive no ka jing tumu ku ju ko lamba balik balik kani ka kam ko lamba u dom ye kini pa jung ni knaru nama baki kim sha ye u bo ni Shong lang bat khun ki jung ki he ti halor kani ti usa leban le kani ka kam ko baca shi teng me por begini ki armut ki yang ithia por suggesting RBG ye but lorong kamera bola strike iki la yo ki fatal injuries no ki ba albing haru la ka no but ni komputer seldaris kasante bang dan mentah jing sumar to nigrams mo ti kani kedika kat kum ke jing toket jing haru mentah ni dang ni la yo ni la establish ki sakhi ki sebut but ni dan rugi evidence bagi new wa calling start ni wa arsenal karta ting uhi accuse bala ye ni kam but ke investigation ke jongi kadang ya cekhamat ki seizures ki bangi la le baro na ka PO na ketia ke bala yo bensis ke bala weapon ke penangkaman penyap ya ni ba alben karbani ben Thombor ye consideris kasentil kani ka weapon ni happen pa for forensic examination but borok ki evidence ki bangila collect di sabti ni pa ki for forensic lab panle ya ka examination but hading betul ni sa continue show ke investigation tak ke jungi ti kani kalau tu ke bangila yo adu mentah but ya uli ubri bo mentah yang sa forward ni siapa court produce you court but in sa pandu ke police custody Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat kiek bat ki we na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phuwe iwe kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ba na apply ko online link ba ka website fastcus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Kanong ba Byrnihat kadon ha upod usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya. Ka we kathem artli ki jala. Ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jala menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan